Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Musha video no just 30 minutes. Musha video ni mami. Musha video ni mami. Musha video no. My ready I make quite juma. Musha video no na me fasa message we into na menko. Ti musha video ni mami. Share video no. Share video no na yenko. Enipa bi wo ho ma ye o ma adwen se o ma so oden wa so oden so e wo se etean enti mu share video ni mami share video no na ye nko sharp mu share video no em say anopa yi me sorry ya me be kwa adwuma no ma hu se enkokoma bi ye feel ma hu se enkokoma bi ye feel mu share video ni mami because em say Professor Indu Sofu Indu na so ede na so entekasa waye no so omuwa de Professor Indu ai Osofo Okomfour damwa abeta fritwem sofo no waye na adwese na so ede na waso so ede ame Agradaa metse no ene ne maame maba me betia no ne ma ne nkokọ fe mana waso ma ne ma nkokọ ma no mi hye adwuma mu sesi ya na matese omo ya feel. Enti mo share video ni mame. Mo share video no. Mo share video no na ye ni nkomo sharp we just 30 minutes. Mo share video no na ye nko. Na mo fresa abeta fritwem sofo, abedi twem sofo. Wo sofo a wo de wo no bra dabio na wo no in fact mi hu ne menka kra de we asam na akasa no me hu adwuri me hu ne menka waso ntikasa wahu waso entikasa dabio na wo blogger say friend me ne amankra do etumefo na modi dwane to ne ne ma ne na back door no wawia kwakoyi wanim de akoma wo nkwala no sama ka kire wo se wo kwaku ma menka asam kire wo kwaku abeta fritwam abanu moja sofo maka kire wo se ntokwa weyi meme mama kwala bia ma ntokwa we mu bi makwala bia ni wa mema na ba ntokwa we mu bi eye me nu na enya enti sa wo nkwala na wakofra wo na o ma be gina o ya feel me mo bi attention maka cha wo say oni pe bia be kwakofra ne de na ba bia se ntokwa we wo mra mekoma no me ma na attention da wo na me hwehwe wo abedi twa sofo abeta fri twam sofo osofo a wo benu mutinya ade ne yira ye bra wo yire Osofo a wunuru a watutu ene wo niam a wuchinchi so sikaduro na wakwakoje no wo yire obeye tia ade wo yire aye bra ansa no waje pad no na ade aye ti na wano ma wo se wo mu ade wo maami Agradaa wo nana Agradaa me ba betia wo na wie wo so wachimi ye tufo a wuntie San kwasi asem se ya bi na oye ni 2019 na ye tufo na o de chop paninam wo wia no abese san krofo mu kodi na tam nkoye no amanfo gusu a omo ne me kasa obi anko cheke se nra the whole day mama life me family ni amase me ba life no na me workers ne me kasa na me kru ne me kasa amanka do ne me kasa na nkrofo ne me kasa obi adi adanse say no the whole day mama life if you picture kra me post to ye kra man kra ne me kasa ye ma picture no me yifri ho na me konko dan sorry a wakosoma won kwala akoye ohinta dua wi akire kwaku wo de ware wadwi se mu nipa bia wo wi ase eti etufu a wontie ne etufu no wantie so a wo kwante ade wo su wagimi ena wie me ba betia eti pie freedom wo bra na mentia kwaku
Pie freedom ho bra na Agradaa mentia wo so wagimi a wonimu nyansa. Pie freedom na be kire Ghana fo. Osofo a wo benum tin. Ende wa fofo onum tin a ye de million lifting yetin no. Wo de obenum tin a agese wo yire ya bra. No waje wo yire ne pampers. Na wo de atoka mu na waye wo de nsohye aguso. Na wo de sugar gum no wanom no wamen. Wo yire sa wo yire nya bra onum tin. Wo ya be kasa wo ba be kabi. Wo wanya tumi isi e kasa wo ba be kabi. Na wo nkwasi asama wa start yankofo tumi fo. Na ma ye din na ma seize fire na metimi baabi no. Wakosoma wo nkwala no mama we enkokọ mama we en wakosoma mo so mo mra medi matam. Kwa ku pie bra ne yanko ntokwa wo na me hwehwe bra na me mo. Pie bra na me mo. Edan na wadwane akohyem no twum ko kanya me obepia ba mama po. Wo se wachimi. Wo se ye tufu a wontie. Wo ya wadwe se bibia na sika timi ye wa ho. Sa wo so mu ade wo ya sika ntu mu ade wo sika fi. Wo sika dro fi na wagye sika dro no a wo ya wo sacrifice a wontimi no. Eno no ya wadwe se no ntie yanka wasem ho. He, da mo wa misa na wo ba ye ho. Osofo mu a wo de bra bonten me se pie bra bonten na bra be ka kire Ghana fo. Pie bra bonten na be ka kire wo church members ne say. Ede moja na wo mayanka fo akum na ntwie Ghana no a wo di kwaji moja besi wo dem. Na wo di Johnson efra. Na wo nom da bi ansa na wakogina puppet so ansa na wakọ preach no. Me se bra na be ka kire Ghana fo. Wo fans fo se bra. Na bra be kire wo mo. Moja na wo ji wo mayanka. Na wo di besi wo fie. Na wo ma wo yire Johnson or Johnson. Na wo no ma Johnson na mo di afra. Ansa na wanom. No wakọ gina puppet so no. Bra na be kire Ghana fo. Hey, wa mi sa wa hu. Anaya wa dwe se mire bi a atwam no. Wa hu se wo bopa wo nchia. Wo nkwasi buo a wo bopa wo nchia nti no. O se na ntokwa na awe wo so. Wa hu se wo ntokwa no awe wo so. Kwasia na me yetumi fo na me seize fire bia ma wo. Ne ma ye ma dwe se me nkasa bia ma wo kwakọ techira kosoma wo nkwala so omumra medi matem. Sima ka chro me so obi obeba bedi matam o sa fight we mu no obi anu me man attention enti pie bra ne yanko ntokwa kwasia furu be kam ye ti awo ba be kire sai e de ma bi ya shawe fo ma bi ya ba yi wa hey ameka asam chro wo yire siara na wo hu ne so bada no wo yire siara na wo de osu hu ne so bada no wo ye oyekuma wudufo ba yi wa wo ye oyekuma wudufo ba chancing obi adidi mu bi eye kuma wudufo na dia ma na twam kuma wudufo no omo dia ma na twam ana wo no ade ye kuma wudufo ade a ye ka ne sa twam ama omo no eno na ye wade foforo ade a twam ama kuma wudufo eno na ye wade foforo kwasia pani sofo abuo sofo jimifo sofo kwasia usika drofi na waje no sa wo hwe na wutimi nya wo sacrifice a enya me na ode wasa be ba beso am so sa wo hwe na wutimi nya wo sacrifice a enya me an wo de wasa be ba beso am so kwasia ye tumi foni asizi fire na wo di dwane to wane nam wo wie ya ukosoma wo kwala so omumra medi matam me se bra bonte na be kire Ghana fo sei kwan be na Apraku my daughter fa so wuye me ba be kire kwan ya Apraku my daughter mo fa so amu ku Apraku my daughter kwasia mpani enyo ne wo kroma say na so wo many perfume I would demand Apraku my daughter say ya the money perfume jalling into oba be ye Apraku my daughter na so oba be ye no ewi ase na wi ye kosi san bra be kire Ghana fo kwan ya Apraku my daughter fa so wuye abuwa toliwa jimi fo sofo rini sofo cocaine sofo kromfo sofo wo sole abegina say ena me yire ena me wo tractors kwasia enya trotro ne de ye adwuma wo wo tractors a wo de ye adwuma yesi twa be kire Ghana fo tractors na mo wona mo de ye adwuma no mo ntwa tractors no fa me kire Ghana fo ne hu se mo adwuma na mo yeni emu adoma ajimi fo kwasia small boy like you umu nipa bia obeso di nipa ni mu ba ye fom kwasia ukwa techire asoma nkwala so mumra medi matam enkan na nya ni ne o enkan na nya ni ne enkan no enya ni ne me se bra bonte be che Ghana for kwa Apraku my daughter wuye abuo bi ba
Motina ona gospel musician yi abrantie ya oto nwumi to nkra e de fra Apraku my daughter sa Apraku my daughter mra no mo no nya insa no no mpa baabi mani nyina kwasea musika duro ne mo ne amagye amunim sa Apraku my daughter ebe yi musikrit agu abontinti no e na mo fa akire na mo koku Apraku my daughter kwasea fo momla no mo ba kire Apraku e kwa ya fa so Apraku wo ye aboa wanya sika fa toduani di wanya sika fa bi hwe woni padua kwasea mpani kwasea ba aboa ba beka mi enti a na o meyire woto kwasea ni pegu wa sorry dem na agimi eni pegu wa sorry dem no omo na omo agimi ebi mu ana agimi because Osofo timi be gira bonten sai na o yire woto kwasea ma no mu go sorry dem no mu ni to no e ma no omo to nwom ma no omu ni to no e ma no omo edi wachi cancel wo no omu ni to no omo so omo nyadan wachimi a woni mu nyansa nti kwasea ukasa won dwe ho aboa ya 21st century e ma ye dwuma de boa ye kronom kwasea mpani wo ko techira so man enkokoma wesu omo mra meye me ya 21st century e ma ye dwuma de boa wo mu kronom kwasea mpani jimi fo Osofo abedi cheta free chomberry chesofo kwasea Osofo Okomfour damoa Osofo Okomfour damoa aboa biba te se wo kwaku antwiko Obofour kwasea mabodi mi se pie free dem bra me ankontokwa adan wo dwane akosha dem na akosoma nkwala me se wo na me hwehwew pie free dem bra me ankontokwa kwasea 2019 na we use amanfo didi matem no me say this is the time pie bra prebia so you also do ani mu beba wo se wo na wo do ani mu beba wo na ye gangaria wo na beba ba kontokwa me hwehwew pie bra me ankontokwa kwasea bra bonte na be che Ghana for de ku Apraku bra bonte be che Ghana for de ku Apraku my daughter aboa be kam yeti a na me yire woto kwasea mpani sofo jimi fo sofo aboa drama ni sofo aboa wa fadi mi kunu kwasea wa fadi mi kunu hwani monyama mi kunu kita wo mufa aboa wo maami abrewa na otifie na woni na kamotama bo baifo kwasea wusika waku oyire a woni ne bo abra waku no wo ma waku papa kwasea mu maiwa mutimi kwafo mu fra shawe na mo akoku omo kwasea mpani aboa chimifo wo nya daje so kwa kofre won kwala so mu medi matem kwasea odidi aya no monkwan aboa wanya sika fasiesie wo na emia wuso ye sikani ada Ghana sika fo ye wo mana aboa asika fo mo nyinyi omo Ghana ha krompo no ya show mo body no mo ya bia omo di kira hwa ye hu se ye sikani kwasea usika fie wanya wo mani pes asomu ya Ghana ha usika duro sika na wanya no a wo mani pasumu njuyan e wo kuro yi mu kwasea mpani aboafu owudini kwasea usika fino kwana kwa your sacrifice kwasea ubapa unchi enti ujra ena chuo kwasea tuo zo asem na obeka aboa mu Osofo e babonti be kanya me asem a na mabana mo kodem wo mo na mu chie sika se eni o matam kwasea awudifo Asofo atwetwentifo Asofo aboafu kwasea kwa fa wo maami abrewa na ne tubo wiem no na kwa ye tuo ni bi ma no sa wo se wo de etuo eso wo mfaso a fa wo maami abrewa na ne tubo wiem baifo ba na otifie ho no a wo ni na tu nuro akun papa akun ma akun yire wo yira wo ne bobra kwasea wakun yire adenya sika kwasea wo sika dro fina wo ma Ghana ha ya so nyoye no wo sika dro fina wo mu nipa bia wo mai we mu no kwasea boy crossing atete kwa anya de hia nie kwana kwa ya sacrifice na ye free aboa wo di dwane to wane nam na me masizi fire wo kosoma wo kwala atoto fefi we so mumra medi matem kwasea wo no yire mafade me aboa kwa wo bopa ye chia wo so wanye sika ye chia kwasea wa nkwala wo yusu wo mo wantua mo kan to se na tokwa na re so aboafu hwekwa ya wo fa so hwekwa ya wo de ye show boy kwasea bra na beka che Ghana fo ekwa ya wo fa so a
Woman show boy Willie Z or him a Jackie video no. Brother be catch the Ghana for. Kwasia chimi for. Abua woto bon na odi onim he me se oniama me be jie gu abonten no kwasia ohima Jackie video no a wokobo show boy pa 3 billion woni ma me ode 3 billion no mokotua show boy kwasia uka che show boy so no sacrifice ne ho no fa na dwuma to tata na obeba ni 3 billion on release ohima Jackie video kwasia mpani ene scan what ya ene sika no wachia kwasia so na me wosika ena me wosika kwasia sika duro sika abua mo jesika we fa so be na wo mo jesika so wo yusu nipa wontua nipa ka kwasia Professor Indu abua Professor Indu and from so you're so for the fit from today don't you ever call yourself a man of God kwasia penny me se pie free demo bra me kontokwa enyane kwose demo pie bra me mo boxing abuafu kame buko ma chwa fanwem kwasia se me catch us wo me be niegu kurabam na me di wani ma butum abuaba Osofo Okomfour damoa Osofo Okomfour damoa utimi kobo we pa o usika dura waje na wo de sofo samata no kwasia comfort se wo malam te se wo sole wanya tumi be ka sika dura asem wo wanya tumi ba be ka esika gari asem wo kwasia na obiam na be ka sika gari asem wo tu wanya tumi ena me ka mo se monte ase no wo wanya audacity se ni pe kasa wo ba be ka bi wo wa wo fra wo so yesofo hwe moja wo nonom hwe nipa wukunkum wo mo kwasia wukum nipa wie no atue sika wo force bibia na sika timi ye wo batimi atue sika de wini case ba wo timi atue sika ma the spirit of moja na dipim na wakum wo mo no wo timi atue sika ma sa sunsum no they will fight you kwasia omumu bi ene na o ma be yo se felo na wa ba be comment kwa no bitimi be ma be ka ho me dwe me ho aya na mo mpewa ho ma be ka obi ma bo obi din awudifo na ya mo adwen se me be ka mo ho na makoku apia na ya mo adwen se me be ka mo ho na makoku apia kwasia momra na mo meche Ghana fo awudifo asofo egu oman mu kwasia abua kwasia kwa shimifo wo ya kasa wo be ka bi na wo niama bankrofo to before a me ma ye di me di video to akwa man crowd o ma yi sa picture na free ho na wo fa kira kosoma wo church members so mo me di ha me se ntokwa we makwala bie ni obeku bi makwala bie ni wo me ma na ko sa ntokwa we bi wo ya makwala na me husu wa bie wa no aka kwasia mpani chimifo sofo abetwem sofo ntokwa we bi me yi wodi makwala bie a metisi wa ka bibia me yi wodi ono na me hwehwe me ninim yenu mo fa ne mra give and take oba de bema oso omuade wo my we mu a me ne maame Agradaa me ba be kire ni nyansa kwasia kotwe oyire kwasia mpani no ompaduma no sera no twene bra me abua ba no ompaduma no bedi wa ba no hyedem no kwasia oba kuma wudufuo di ni chama ayo mo dada chedada eno no wakwa kofa be ka me ntia eno oba wu wakwa ba kwasia oyire sera no ko Correct directors yedi ni chance and yede na ma wo. Kona ko share producers yedi ni che. Kwasia wo yire Sierra no abuafu ko bisa ni din ankasa ni din ya ne Sierra. Me babie ma me din ni din babra wo. Abuo chimifo. Umu ni pabia no mo respect no mo respect kwasia. Chimi wo ya ka sofo a wo ka ho. Wo fra wo so ye sofo. Kwasia obe chimi wo ne kai adre kirewa na wo na police station na wo na court na wo na police station kwasia wo tumi abompa ye no Nyankopon no strike me bompa ye na Nyankopon no strike me abuo biba kromfo abaifuanku ena meto abaifuanku na wo frodo nipa na wo ku nipa na wo twi nipa moja kwasia nsami ya abaya ya se kaso ansami wo be kom kra na nya konfo na yeye na sofo na disa wu na soma koku nipa wo wi ane de akosha innocent people kwasia wonya tumi ba be kasa abuo buru chimifo e ka sofo a wo ka ho akromo asofo egu aye hu omo ene wunti Kristo soma ni magu ase ene wunti a Kristofo problem nyina afri wo Obofour a Kristofo a problem nyina afri wo kwasia so for when I be so ya dia no atue sika yenwu nanim ase kwasia menni wonum bin
sa wo ko bon gege ene kinsi pepra pa so mo medi matam afa de Ghana fo nyina ate ase sa kinsi pepra ni gege engege aye ne ane nam na turn just like that no and the Ghana fo ate ase se eye wo Obofour ene ko board pa me ni wo sini wo ni enum oni hwe ni asiri ba bia wo te abo agimefo kwasea woni aya popa wo to woni aya popa wo to aboaba owudi ni Osofo kwasea wodi afo wasembra me se tokwa we mi no nya nwie na dwuma mi ba bedi unu dwuma me se mi ba be hwe wachi sei na mi be twade a kire wo kwasea fo awanya tumi kwasesa wo nkwala aso mo medi matem na wo sa baywa na wo sa interpreter no wo lucky ya madam fubia was a bedroom o se madam fubia was I think says a bedroom o se Germany onu ntira wo medi a chawo na obi ani wo so beba meba be ma no attention he panie metese panie kura to form na fi wo kwaku Obofour wo fie meba be fire wo si wagimi waso oden meba be tse waso meba be tse waso kwasea na mo ya ma dwese mo be betray me abua me de me kra to hode manimu ato hode amamo mo ba be betray me na mo wie enso a ye ko pushu sa wo bra na wo ne memra me kontokwa kwasea jimifo wo dia me di mu si asei me ko na wo dia oyo be ma hwa ne kote eba oto a kwasea be ma be ye tiaje oyira ye bra na wo de pad na aye tia no abua hweso na no mu moja wusika duro na waji abo dam na wo fo say wo che obi a wo Ghana krom ase no ya sika fa wo krom ha o musika wo monya ene wo mo cast yo mo kita mo no enye nipa moja wo enye sika duro eyo mo djuma den na o maye kwasea me kra de se mo se me ye konfo mo se me ye konfo enti won so bra be kire wo djuma wo ye kwasea be gina o se me to gold aboa sa black adjuma na wo ye no black na wo born fraud boy like you kwasea fraud boy like you Osofo a usole beba beka obi beka wana de ne nam court na de ne nam court kwasea wo dia me ko wo ya be man san ko soma obi na o mebo mi din na me hu sisa nipa ofri wo camp ka wo be hu ma wo yiri fa ne nsanya dwuma kwasea mo ya ma dwisi sikadro na mo be didi hu akosisa mu bewu mo ya ma dwisi sikadro na mo be didi hu akosisa mu bewu kwasea wo yire na wajimi na oni munyansa so oni munyansa ko betofo wo yire no sa oni munyansa kon kan kira wo sa momomra meka me Agradaa aboa wo maame na wa yese kwamu dwan no kwana kwaya ne to ni bi ma no kwasea ba bia me age aduru me de to ya de aboa fu me ya natural woman me konkoya me to ana onim sisa wo to kwasea to na wa ya ma wo yire no e ma ne bebede ya so ya fe wo yire ne de no kwa ageke enye fe kosoro kobo aboa ya ma oyire enanti chalewa teso ni ehu ne tenten kwasea se ne mitie onyame wa ma me kokko wa ma me tenten wa ma hofe eti nyame wa ma me to no wa ma me nan ya onya dan mi gira me nan so kwasea boy jini Osofo koke ni Osofo anunum moja abeta free chem Osofo abedi chata free chem kwasea Osofo wo ne wa church members nyina wadi wo mu nyina sitire wo yire na wa ba na wo so hu ne so bada e na wo to so na ya di wo yire dino ni jai ma na wa hin han dan dia amom kwasea jimi aboa ba wo dia me ko wo ye be ma te se me kwaku antwiaje wo ye be ma te se me the great na Agradaa wo dia san so ma wo bi so omra medi matam na ka wo be check bruta kwasea ara mi ni mu nwoma kwasea wa Okomfour kro no otimi owo oye mo eyi tsame kwasea konfo ba te same bitimi spell de mayebi aboa aya be you nine na fa kire wo se apro wo se apro sa wo so wa disikadro no wanya sika kodantis wo yire chimifo no se wiase niam nyina wonimu no mane fa onko dentist na ko twi wo se twi wo se na wo se egu wonum nyina apro kwasea ana wo pade e bon so a se da bia me kire so sole afa wo nsatea wura wo yiri twam na hwiare aboafu eno ana ya de e bon aboa be ka ne tie na oba ya shawani kwasea
Messi bisa wo yire Sierra ne say ni di design edia na odi wo kuma wood industry ni mu no ni di design na kotua show boy ka abuafu ene so ojam na wo betena odwa wanum ene ojam lazy ni mpaboa kwa asia wo mu nyina se ntokwa we ya pontokwa na hyew Obo pa na wunchia etu omu nyina se ya pontokwa na hyew enti pie bra me akontokwa sa wo de siela na bedi kan ya masia na mpie mra kwa siaba krase ni ba na odi wachi ontu ufo no aboa me yamo ba no no mumie no nyina me yamo ba ene mo kwa sia junkie boy wo so ya beka so bi enu wi wo ya junkie aboafu ye ni kro wa say ana wo ma kwabra ne ko gina sorry dem ko no wi aboa wo kwa de you are the last person akra a Christopher kasanka unka bi wo ya de me any wuchina ho there is no difference. There is no difference. So kwa de wo che me because wo de what sikaduro me nyi sikaduro. Si asa Agradaa sika gari wo ya zan wo ya kromfo a anya wo susu de what sikaduro. What sikaduro kwa ya wo sacrifice. Kwa na kwa ya sikaduro no wo sacrifice. Kwa sia sofo a wo da wo na wo da na krofo atwa ho ahia na e guide o because wo nusa se kan na free wie mu ba na ba beku wo ya dan sacrifice no emre de so you will die. Abuaba ayana mo ntwe mu ho na mo be ka Agradaa kwasia medimu sia sei meko na odi oye bema kona ko tedia ohinta dua kire na ko soma wo kwala so mo mra medi matam samete se panie kura mpo atofom na free wo camp meba be ma umuaye me safi we mi be wieu so ya gangare ya wo se wo da wano odin a wa wo be facing tokwa we pie bra be kontokwa pie bra na mo ma me ka kire mo me amanka do no to me me amanka do to be stop me se ma me call life amanka do no to be stop me se ma me call life but aya no dwodwoma koma kwasiafo kofo pa me chew ne adwodwoma koma na mo mutakire kosoma mo kwala so mo mra medi matem wo kosoma mo kwala so mo mra medi matem abuo bibin Reading sofo wudini sofo brabonte be che Ghana fo kwan ye fa so Apraku ma daughter wu ye kwasia ye hu ye so de onko ni hia mu biem obeye odefo money perfume mudi gu ni nsaso ani na anu ani na nsa na mu koku Apraku do my daughter kwasia buo bibin wa ja me so me ye obi wo wi adwane na fa kokoto ne nhwe wo na asam wei entokwa wei wo di dru court na kire se mesi hu na chase wo ni to me na chase wo ntime na me fight kwasia chimifuo a wo de usika drone a waje no ade cha na wo bopa aboa hwese ne na me ni ngegete a wo di sika abe create confusion kwasia ba aboa ba o se nyame apa osontoma o se nyame wa pa osontoma na aboafu wo da se ma ya promise me se wo yere no me be tue sika me adi wo yere no enti brabonten na be kire Ghana for kwan ya fa so Apraku my daughter ewu ye kwasia chimifuo duru wan kabani abuwa de me ka monti ase no dozi en kabani abuzege onti ase akoshepo mapon na de so ye bema okita kotse no sa wo kwaku bofo so yo bema okita kotse kita che ekita kotse kita cha pie brabonten ne beyi wanim abuwa me da ya na mo mpewon kwase akwa chimifuo sofo tafritwam sofo jini sofo cocaine sofo froster like you abua browser kwasia usori cafe boy umushe cafe boy to say me back cleansing kwasia me banu a wo say oye abanoma no go and do the research well kobisa omoya no moma information yi me bana wo se wo ya banoma no onya banoma eye woni mi kunu ye bapeni no woni mo ya ka kire kwasia me bana kwa na kire se na ye browse abuafu na wo fra me bana se wo mra na wo me browse ma no na wo fo se o me ya dwuma ma mfanya de kwasia me na me ka kire ne se mo me di wachi na odi ne be kwa koji sikaduro abuafu kwasia triplets na wa wo mo no mi suma wo mo because minimum de odi be ye asia Osofo a comfort mi wu e ma ukoto adaka de ko sie comfort no
aboa asawefo na wo fa wo mo anadwo a ne makoku wo mo aka ho no brabonten na bra be kire asawefo na wo ne wakwala andi mienu wakwala andi onkwala na omo ana mo keka kire me kwasea wakwala no awu ne nam no omo fa asawefo a mudi wo mo wia ne makoku wo mo aka ho no kwasea asem wenye police station asem enye court wasem bramia kontokwa kwasea untimi wo bia no adwane ko police station untimi wo bia no adwane ko court abuofu na oni so be ko court ko police station asori na be pentokwa mo de me dwe me ho san na mo san ko suma nkofo se e medi matem me se wo na me hwehwa wo sa kromfo sofo no abetake fitwem sofo no wo na me hwehwa kwasea na me yase me mansa ma me ka me be read comments kwasea wo baba be try comment but ni para me de no ono na ekoni de mu ko ne sampanam ekoni zikizagam Okomfour damwa aboa Professor Indu efri ne Obofour di amediama no ye Professor Indu one twani petisa di si so kwasea aboa ba me ne wo so bi